Reka tubasuhuze inshuti banywanyi wa Rwanda News 24 tubafuze tubifurize kugubwa neza kugira impagarike n'ubugingo. Turaje makuru yacu mu kiganiro uko biri cyo kuri uyu munsi, ikiganiro kijye kwibanda ku makuru atandukanye. Turanyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire ibijyanye n'abaherutse guhirika ubutegetsi, ababarwanyije uko Repubulika na Demokarasi ya Kongo babafashe. Turagaruka ku mirwano ikomeye yabaye muri uyu munsi, muri iki gitondo, aho ingabo za M23 za kubise zirimbura abo bahanganye kuri urugamba. Umuryango wa Afurika y'Epfo nawo, umuryango wa SADC nawo wongereye ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese ni impamvu ki wongereye ingabo? Kuki SADC n'ingabo? Turanyarukira mu Burundi, aho uwitwa Alain Guillaume Bunyoni yamaze guhamwa n'ibyaha nyuma y'ubujurire, aho yari yakatiwe mbere gufungwa burundu. Nyuma mu rukiko rw'ikirenga ku rugereko rushinzwe ibijyanye n'ubujurire, uyu munsi nibwo baciye urubanza rwe, banamukatira. Ese bamukatiye iki? Mwijya kure turabwira. Ndetse no muri Kenya, aho bijyanye n'imyigaragambyo, ko ubu ngubu aho bigeze bari gusaba William Ruto kwegura nyuma y'amasaha 48 bamuhaye, ashobora kuzarangira ejo. Ese gucishwa bugufi bene aka kageni no gusabwa kwegura bihatse iki? Mwijya kure rero, muri kumwe nanjye Alphonse Capone, ubifuriza kugubwa neza no kugira impagarike n'ubugingo. Wowe uje bwa mbere rero, tutari dusanzwe turi kumwe, turagusaba ngo kandi subscribe kugira ngo igihe cyose uza amakuru ajye akugeraho ku gihe. Wowe wamaze gukanda subscribe, nta kindi usabwa rero, kanda handitse share kugira ngo ibi biganiro ubisangize abantu. Tutabatinde rero, munyemerere tubanze tubabwire ku bijyanye n'imirwano yaramutse kuri uyu munsi. Uyu munsi ku wa kane mu gitondo kare rero haramutse imirwano ikomeye cyane, aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zazihanganye n'umutwe wa M23. Imirwano yabereye muri teritwari ya Rutshuru. Mu butumwa bwashyizwe ku hanze hifashishijwe urubuga rwa X, umuvugizi wa M23 mu bya politiki yitwa Lawrence Kanyuka yavuze ko umutwe wa M23 wamaganye bikomeye ibitero bikaze byaramukiye mu nkengero za Kanyabayonga, ahaherereye muri teritwari ya Rutshuru na Rubero, bikozwe n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa. Muri ubutumwa rero, Lawrence Kanyuka avuga ko ibitero byagabwe na FDLR na Wazalendo, FARDC, ingabo z'Uburundi ndetse n'abacanshuro na SADC. M23 rero yamaganye ibi bitero, ivuga ko yamaganye ibitero yivuye inyuma, akavuga ko ibyo bitero byangije ibikorwa by'abaturage baturiye agace ka Rayirayi ko muri Rubero mu nkengero za Kanyabayonga, ndetse abaturage bahungira ahitwa Miriki bavuye Rayirayi. Aka gace ka Rayirayi gateganye na Kimaka gaherereye mu ntera y'ibirometero 5 uvuye mu majyepfo ya Miriki muri teritwari ya Rubero. Andi makuru avuga ko muri ibyo bice kuri ubu bari bahungiye Miriki barimo guhunga, kandi nyuma y'uko muri aka gace katewemo ibindi bibombe bitatu. Ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka busoza buvuga ko andiko bwibukije akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi, kuri ubu ADF, FARDC na FDLR bafitanye ubumwe, kandi ko bubaye ubu vuba. Tukiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire kandi ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze kugenera ibihembo ababurijemo kudeta. Mbere y'uko tuhagera, reka tubanze tubabwire kuri aya makuru y'uko umuryango wa Afurika y'Epfo, Afurika y'Amajyepfo ariwo SADC, wongera ingabo zabo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo kugira ngo bahashye
M23. uyu muryango rero ukaba wongeye ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ni abasirikare muri rusange barenga 9,000. Ubutumwa bw'umuryango bwa Samir DRC bwatangiye impera z'umwaka ushize mu 2023. Bivugwa ko aba basirikare bongeye mu rwego rwo gufasha ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana n'uyu mutwe wa 23 umaze gufata ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Bigitangira hoherejwe ingabo 5,000 zirimo ingabo 200 za Afurika y'Epfo yaboye ubutumwa n'izindi 2,100 zirimo iza Malawi ndetse na Tanzania. Ariko izo ngabo zose zagiye zongerwa nta musaruro ugaragara zatanze, ndetse na guverinoma ya Kinshasa ivuga ko zitigeze zirukana M23 mu bice yari yafashe. Afurika y'Epfo rero ikaba imaze gutakaza abasirikare benshi bapfuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri bo harimo Kapiteni Simon Mukulu na Kapiteni 11 Tabank Semono bishwe n'igisasu mu kwezi kwa kabiri, na Sergeant Mbululelo David Ngubane wapfuye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ubwo Sergeant Ngubane yapfaga, M23 yatangaje ko yasenye ibifaru 4 bya Sami DRC bafata miri ibindi 2 n'ikamyo ya Iveco. Hari abandi basirikare 3 ba Tanzania bishwe ubwo igisasu cyagwaga hafi y'ikigo cyabo mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2024. Uwo munsi hakomeretse abandi 3. Abarwanya M23 mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu bafashe miri abasirikare 4 ba Afurika y'Epfo bagwa mu mutego wabo mu gace ka Kimoka muri teritwari ya Masisi. Aba biyongeraho ku bandi bivuga ko bafashwe mu bihe bitandukanye. Igitangazamakuru cya Africa Intelligence ku munsi w'ejo cyari cyatangaje ko mu rwego rwo gutegura bundi bushya urugamba rwo kurwanya M23 hongera ingabo za SADC ziva ku 5,000 zigera ku 8. Kuri iyi nshuro rero bivuga ko Afurika y'Epfo yongeye ingabo 2,600, Tanzania yongeraho 750, Malawi yongeraho 1,000. Gusa ngo leta ya Kinshasa nizirengera ikiguzi cy'ibikorwa byazo nyuma y'ibiganiro bizabera i New York mu kanama k'umuryango w'abibumbye mu mpera z'ukwezi gutaha muri mwaka wa 2024. Icyemezo cya Afurika y'Epfo cyo kongera ingabo mu butumwa bwa SADC kimenyekanye mu gihe muri guverinoma y'iki gihugu hitezwe impinduka zikomeye kubera ko ishyaka rya ANC cyangwa se ANC riri ku butegetsi ryamaze kwiyunga n'andi mashyaka atavuga rumwe nayo. Amashyaka yiyunze na ANC harimo DA cyangwa se DA, Democratic Alliance, isanzwe itemanya na Perezida Cyril Ramaphosa ku cyemezo yafashe cyo kohereza abasirikare muri DRC. Twari turi kubabwira kandi ko Perezida Felix Tshisekedi yahembye abamurinze guhirikwa ku butegetsi muri coup d'etat iherutse kuburizwamo. Abasirikare rero bahembwe na Perezida Felix Tshisekedi ni abaofisiye bakuru 2 b'imidari bahawe imidari n'inyenyeri za bronze. Bashimiwe ko bagize uruhare rukomeye mu kubizamo igikorwa cyo guhirika ubutegetsi cyagejejwe ku itariki ya 19 Gicurasi 2024. Itangazo ryaciye kuri televiziyo y'igihugu ku wa 26 Kamena rivuga ko abagenewe imidari Colonel Muteteke Jimmy na Lieutenant Colonel Chaka Kalambai Dede. Iteka rya Perezida Tshisekedi ryasobanuye ko Colonel Muteteke na Lieutenant Colonel Chaka bagize ubutwari ubwo abitwaje intwaro bari bayobowe na Christian Malanga bateraga ingoro y'umukuru w'igihugu bagaragaza urukundo bafitiye Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Igitero cy'abarwanyi barengaga 50 cyagabwe no mu rugo rwa Vital Kamerhe wahoze ari minisitiri ushinzwe ubukungu, bahica bamwe mu bapolisi barurindaga. Kamerhe ubu asigaye ari perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa General Major Sylvain Ekenge yatangaje ko Maranga yishwe, abandi barenga 50 bataye muri yombi. Abafashwe bose bafungiye muri gereza ya gisirikare Ndolo ndetse naho bari kuburanishirizwa.
Tuvuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire ko General Henri Guillaume Bunyoni yakatiwe gufungwa burundu mu bujurire ndetse anacibwa ihazabu ya miliyari zisaga 23 mu mafaranga y'amarundi. Uyu General Henri Guillaume Bunyoni wahoze ari Minisitiri w'Intebe w'u Burundi yatsinzwe mu rubanza bujurire akatirwa gufungwa ubuzima bwe bwose. Urukiko rukuru rw'ubujurire rwemeje igihano kuri wahoze ari Minisitiri w'Intebe w'u Burundi yari yahawe bwa mbere cyo gufungwa ubuzima bwe bwose. Urubanza rwari rumaze ukwezi mu mwiherero mu mwaka ushize wa 2023 yamwe n'ibyaha 7 birimo kugerageza kwica umukuru w'igihugu, guhirika inzego zatowe n'abaturage, guhungabanya ubukungu bw'igihugu, kurya ruswa no kwigwizwaho inyungu akoresheje ububasha bwe. Urukiko rwongeyeho ko ategetswe gutanga ihazabu ya miliyari 22 na miliyoni 713 mafaranga y'u Burundi, kandi ibintu atunze ariko atashyize ku rutonde rw'ibyo yerekanye mu rukiko muri 2021 byose bizahita bifatirwa. Urukiko rwavuze ko imyanzuro ihita ishyirwa mu bikorwa ikimara kuburanishwa. Hemejwe kandi ko igihano cyo gufungwa imyaka 15 ku bandi batatu bari kumwe aribo Desire Uwamahoro wari umuyobozi mu gipolisi, Samuel Dastin Bapfumukeko wakoraga mu iperereza, hamwe na Niyonsaba wari umwubatsi w'amazu ya Bunyoni. Bunyoni n'abo bari kumwe 6 muri urwo rubanza mu ntangiriro bose baburanye bahakana ibyaha baregwaga, avuga ko nta byemezo umushinjacyaha yerekanye bigaragaza uko bakoze ibyo byaha. Umwe wenyine ari Didas Igiraneza, umwe mu bashoferi ba Bunyoni, niwe wenyine wagizwe umwere. Abandi 2 bakatiwe gufungwa imyaka 3 buri umwe. Abo ni Melchiade Uwimana wari umukuru w'agace ka Mubone na Isaac Banigwaninzigo wari umushoferi wa Bunyoni. Bo ntabwo bajuriye, bahise bemera icyemezo igihano bari bakatiwe. Tukiri mu makuru rero avugwa mu karere kacu, tubabwire ko witwa Dr Samuel William Ruto, uyu asanzwe ari perezida w'igihugu cya Kenya. Kuri ubu rero ntabwo amerewe neza n'urubyiruko rukomeje kugaragaza imbaraga nyinshi zo gushaka kumukura ku butegetsi. Ibi rero bikaba bigaragaza ko William Ruto mu gucika intege yahise yemera kwanga gusinya ku ngengo y'imari ariyo ku bijyanye n'imisoro, ku itegeko rishya rigenga imisoro ryari ryateje imyigaragambyo ikomeye imaze guhitana umubare utari mutoya muri iki gihugu cya Kenya. Perezida wa Kenya rero ku mbaraga z'urubyiruko rwo kuri uyu mugabane wa Afurika mbere no ku isi, kugira ngo urubyiruko rwinshi binyuze mu mbaraga z'imyigaragambyo ahanini yateguwe nta wundi ubigizemo uruhare. Inkubiri yatangijwe n'urubyiruko ku mbuga nkoranyambaga yahatiye umwe mu bategetsi bo muri Afurika bubashywe ku isi kureka gahunda ye yari yatse izindi. Si ukuvuga ko William Ruto abonye ko yibeshye mu gushaka kuzamura imisoro yateje uburakari bwinshi muri Kenya. N'ikimenyimenyi yatangiye ijambo rye yagejeje ku gihugu kwa gatatu, asobanura mu buryo bwimbitse impamvu nyirizina yemeraga ko iyo misoro yari ikenewe. Avuga ko leta yakoze amahitamo agoye ya ngombwa yo kugira ngo ubukungu ibuhungabanye no gufasha korohereza Kenya mu kuva mu mutego w'imwenda cyangwa ideni utuma itanga amasantime 61 ya buri dolari ry'Amerika yinjiye mu misoro mu kwishyura inguzanyo zayo. Avuga ko umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari wari ingenzi cyane mu gucungera cyangwa se mu gucungura igihugu kikava mu kutemererwa neza, gutera n'umwenda no gushimangira ubusugire bw'igihugu. Ibyo rero bikaba bitangaje kuba impagarara zo mu minsi ya vuba zatumye perezida uri mu bibazo ahindura icyerekezo akazibukira burundu. Aho kwinjiza amafaranga y'inyongera, Ruto arashaka kuringaniza asanzwe akoreshwa abinyujije muri gahunda nshya yo kuzirikana
yo kwizirika umukanda. By'umwihariko iyo gahunda izaba irimo kugabanya amafaranga ibiro byo bikoresha, ikintu kigaragaza neza ko yemeranya n'uburakari bwinshi bwumviswe kuri benshi bari mu mihanda kubera ikibonwa nka ruswa muri leta no gusesagura kwa leta. Ndetse mu kugerageza kubwira urubyiruko rwa Kenya ko mu buryo butaziguye Perezida William Ruto yasezeranije kuganira narwo no kurutega amatwi. Ruto yavuze ijambo ari imbere y'abadepite bo mu ihuriro riri ku butegetsi abashimira kuba barashyigikiwe umushinga w'itegeko. Benshi ubu ushobora kubumva baramutse bibajije aho uko kwisubira kwe gusize kuba bazongera kugirirwa icyizere. Nta gushidikanya ko mu minsi ibiri ishize yiseguye bikomeye kuri perezida. Abashinzwe umutekano ba leta ye bamaganye cyane kubera gusubizanya ubugome mu myigaragambyo yo kuwa kabiri. Bitangazwa ko yiciyemo abantu bagera nibura barenga 23, benshi barashwe na polisi. Nyuma gato imyigaragambyo yamenetsemo amaraso. William Ruto yakomeje kubugizi bwa nabi bwari muri ako kajagari, akangisha igisubizo gikomeye cyo kwirara mu nteko inshinga amategeko no gusahura kwinshi. Ariko muri uko kugamburuzwa kwe ko kuwa gatatu ku bigize gahunda ye kwanazanye no kwemera ko ahanini iyo myigaragambyo ari uburyo bwemewe n'amategeko bwo kugaragaza uburakari. Mu ngo ikibazo kibazwa ni ukumenya niba abantu bemera ko kuba William Ruto yakuyeho uwo mushinga w'ingengo y'imari bihagije. Bamwe basabye ko imyigaragambyo iteganyijwe kuri uyu wa kane ikomeza, ikaba basaba perezida ko yegura. Mu minsi iri imbere izagaragaza nimba uburakari bwinshi bw'abaturage bwaracubye. Hanze ya Kenya, William Ruto aribaza ku kuba yagize ingaruka ku gihagararo cye mu mahanga. Bamwe mu nshuti ze zikomeye z'igihugu cye mu rwego rwa diplomasi ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye basabye Kenya kubahiriza uburenganzira bw'abaturage bwo kwigaragambya mu mahoro. Icyo gitutu rero kikaba gishobora kuba cyaragize uruhare mu guhindura imvugo ye hagati y'ijambo yavuze kuwa kabiri n'iryo yavuze kuwa gatatu. Wenda yamaganwa n'urugomo rwagaragajwe n'abashinzwe umutekano ba leta ye ryabaye ingenzi mu kugena igisubizo cya Ruto, cyo kimwe no kuba abantu babarirwa mu bihumbi bigaragambya bamwamagana. Icyo ari cyo cyose cyatumye afata iyi nzira nshya mu gihe nta myaka 2 aramara ku butegetsi. Ubu murimo utegereje Ruto ni ukongera kubaka no kongera kwisuganya. Ariko se ibi bisiga perezida wa Kenya agiye gukurikiza gahunda y'ubukungu asa nkaho atemera? Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi rero bashobora kubona ubutumwa bwe bwo kuwa gatatu nk'itangazo ry'icyo ashaka gukora, isomo ryizwe mu buryo bugoye n'umutegetsi wacishijwe bugufi. Ariko ku bandi iyi ntsinzi ishobora kongera imbaraga mu gukomeza guhangana n'ububasha bwa perezida. Ndetse ibi byabaye bishobora kuba urugero n'ahandi muri Afurika, kubera ko nubwo kwisubiraho kwa William Ruto amaherezo kwatewe n'ibirenze n'uburakari gusa, n'urubyiruko nawe ubwe yemeye ko urubyiruko rwa Kenya arirwo rwacanye umuriro. Nk'umugabane wa Afurika rero niyo ifite urubyiruko rwinshi cyane ku isi. Muri Afurika hari 3/4 by'abaturage bafite munsi y'imyaka 35. Bamwe muri bo bazabona ibyabaye kuwa gatanu muri Kenya nka kimwe mu gihamya cyo kwiyemeza guhagije bashobora guhatira ubutegetsi bwe kumva amajwi yabo. Munyemerero ducumbikire hano ikiganiro uko biri cyo kuri uyu munsi. Twashimye mwese twabanye kuri mugoroba, mwari kumwe nanjye Alphonse Kapone. Nawe utaha, bye bye, hasta la vista.